Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Ya fatalofa tu tato ainga le neta yao. Fatalofa tu le suafa man malo Yesu. Hallelujah. Ya bala aula fa now. Bala aula ainga loto lua o mai le atato vivi ile tu. Amen. Manaya yo le tu setanielu le fa pe mai ya nepukanisa. Ya sataraka me saka mapenteniko ina ua manu malo mai le afi. Pa mai le tupu ilona no. O mai yo le aso. Hallelujah, ile aso. Ya tato fa fetai atu. Le tupu. Le atua. O sataraka me saka mapenteniko amene. Lo ainga le neitai o mai. O mai. Se tato fa fetai le atua. Praise the Lord. Ole ona le viina. E tatau ya te ia le viina. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maina leo leo. Leo leo ya tato. Leo leo ya te oi. Leo leo ya te a. Amen. Praise the Lord. Leo leo mai o ya te tato. Time me of I get time al so. Le ulufa foma le ulufa le ona ao e fai ma o tapale. Leo mai o ya te tato. Time me of I get time al so. Le ulufa foma le ulufa le ona ao e fai ma o tapale.
Atai tama. Olo tausia te oe, olo tausia te au. Praise the Lord. Yes, Lord. Thank you, Tamai ta tau atu ia te oe le vi. Yes, Lord. E ta tau atu ia te oe le whamanu. Hallelujah, hallelujah. Hawe mamalu oe. Yes, E Lord. paia You are oe. worthy, you are worthy. Ma tau tia oe. E sili sili oe, paia oe. Hallelujah. Jesus. Tala no atu lo atua. Tau tau atu lo na lele. Tau tau atu lo na whamaoni. Hallelujah. Ma mai e leo leo. Hallelujah, Lord. Hosanna, Hosanna. He mamalu o he lo mato atua. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Mamalu oe, Lo atua. lo atua. He ona. Malu o he lo atua. Mamalu oe, lo atua. He ona. Viinga mamalu malemana. Viinga mamalu malemana. Viinga mamalu malemana. Viinga mamalu malemana. Malu o he lo atua. Mamalu oe, lo atua. E ona. Mamalu oe, lo atua. E ona. Viinga mamalu malemana. Viinga mamalu malemana. Viinga mamalu malemana. Viinga mamalu malemana. Mana naia paia o meu uma. Olo kami inga na paia e mamalu, e mamalu, mamalu, e mamalu, mamalu, le li le tua, e mamalu, yeah.
E le ai lava se ta se tutusa ma oe. Ua na o oe lava. Ta mai ta tau atu I ha te oe le vi inga. E ta tau atu I ha te oe le whaamanu. E ta tau atu I ha te oe le whaafetai. Awa e le ai lava se ta se tusa ma oe. Ona o oe Yesu. Amene. Amene. Hallelujah. Hallelujah. Vi ia le atu ale nei tai au fou. Te whaatalo whaatu ma o whawhelo ai atu le suafa. Le atua le tamā, le atua le alo, le atua le anganga pa ia. Whawhelo ai atu whapitoa le anganga pa ia. Lo tātou mafuta I le mea nei. Whaatalofa whawhelo ai atu I lau sunga le apostolo. A safo a via. Whapele whaletua I a Helen. Male a inga. Whaatalofa whawhelo ai atu. I se sunga whaife au lango. Ma o tau whaletua. Ta mā matutua o tina matutua. Lo le kalesia. Se o lava sina pepe mea. Aleluia. O te whaatalofa ma o whawhelua I atu whapitoa. E se wa asia mai. Le nei ala leo. A whaiwa e sila mai ma e whaafonga mai. Tau ina whaamanuia le atua ia te oe. Whaamanuia fo'i le atua ia te I tātou. Salamo tā vita se lau tolu sifulu ma le wha. E tata ina ai le tātou sauninga. E whaapea lona whai tauina. Whauta mai. O tau au na umalava a Iova. Whamanu atu ia o tau ia Iova. O tau e tutu le whale o Iova I le pō. Ia o tau sisi ilunga o tau lima. I le malu. Ma ia o tau whamanu atu ia Iova. E whamanu ia mai Iova ia te oe masiona. O ia na whaia le langi. A toa male lalolangi. Aleluia. O tātou au na a Iova. Tātou te au na atu ia Iova I le anganga ma le wha maoni. E a ona tātou whaia le fina ngalo le atua. E a ona tātou alanga ina le upu o le manu malo. Le upu o le ola. E whamanu atu ia Iova. I lo loto atoa. Ma lo wanganga atoa. Ma lo malosi atoa. I e whaftai atu le atua I mea lava. I e whanene atu ia Iova. Wa o ia le sili ese. E matautia Iova. E matangofia Iova. E mamalu Iova. E pa ia Iova. E pa ia Iova. E pa ia Iova. Ola masekerere. Sisi atu o tātou lima. Tātou te whaamanuina o ia. Alanga atu ia te ia. Ofu ia le vi inga. Pale Iova le vi inga. Sulu ia le vi inga. E aun tātou vivi atu ia te ia. E aun tātou alalanga atu ia te ia. Wa o ia te tau ia te ia mea uma. Vi ia ai o ia. Tau ina whaamanuia fo I le atua ia te tātou. Wa o ia na whaia le langi. A toa male lalolangi. Hallelujah. Praise the Lord. Taimi nei o le foa'i ma le sifulua'i. O te au mai e le tusi. Lua koronito. Lona mata upu e walu. A mata le fai upu mua. Se ia o I le lima. O le au fai tauina. Le au soi. Ma to te whai loa atu ia te o tau le alofa tu noa le atua. Wa foina mai e ka le sia I Maketonia. Wana tofo te leina I la tau I puapuanga. Wati le ai lo la tau oli. A toa ma lo la tau mativa matua tele. Wa sili ai le whaula I lo la tau matamau. Wa o te moli mau. Na la tau loto fua I ai e tusa ia la tau mea. E sili fua ia la tau mea. Wa matua ai oi mai a te I mātou. Na ia talia I mātou le mea alofa. O le alofa fai tele lea. E feso soani le au paia. Lena o lea. Peo na mātou wha atua I ai. A ua mua tu ina atu I la tau e la tau I lea li.
mai mātou fo'i le finangalo o le atua. Aleluia. Mana onga le apostolo o Paulo, ia whaamalosia le ola fo'ai, le ekalesia i Korinito. O lotu si mai le apostolo Paulo mai Maketonia, le ekalesia i Korinito. E whailoa mai ai, wa venga o le atua, lona lofa tu noa. E iwina whitai hai i whaingatā, le ekalesia i Tesalonia, ma Filipi. I sa wanga ma puapua ngā. Ai whai mai le apostolo o Paulo, e o lava i e mātitiva ua fōhai, e tusa ma mea lato te maua. O loo, lui ina mai le apostolo o Paulo, le ekalesia i Korinito, le ola fōhai. O se whaamalo si lea mo i tātou le nei tae au. Le ekalesia, e iu lava, ina whataia i tātou ma whaamai, a e leo tu ua ai, lau fōhai i le atua. O le supana atura le nā o le atua. Nai mafua hai, o na watu le tātou taulanga ia te ia. Ma lole on sai, ma lole wha malolosi, ma lole alolofa i le atua malana ngaluenga, ma lole atina e hae le tino o keriso, na o le atua na te silafia mea uma. Tau ina wha manuia le atua i lau foai, ma lau se fuluai, ona o Yesu. Amen. O le au tatalo e wha manuia tato taulanga. Mātou, te sitia atu le whaafetai, i lau taulanga tamā. Wa o oe au mea uma, o oe au le mālosi, o oe au le ola. O tupena e fua e mai mo i mātou, wa mātou to e avatu, o se atuai le mātou taulanga ia te oe. Ia e whaamanuia lau e kalesia, whaamanuia i a inga taitasi. Whamanuia fo i le sunga le apostolo ia a safo a via. Whaapel fale tua ia Helen. Whamanuia taulanga lau whanau. Whamanuia inga luenga whai. Ona o Yesu. Amene. Amene. Ia vi ia le tua. Whaatalo whaatu i le pa ia o tatu kalesia. Ne yaso whaafelo i fo i se o mai mua mai, tātou wōma pāanga i lungo nei ala leo, whasalau, ia i le ngata fo i lea, whaafelo i fo i le Hosanna Network, ia whaatalofa i ate oil, nei tai au suafa manu mā lo Yesu, ia tali tonu ua loa loa aso e kalesia tātou te leo toi wheiloa, ia ai whaafitai o loo tū maupea, lea lofa ma leanga le lei o le tua ia i tātou ia sa uma, lo leo leo ma pui pui o ia i ate oe, ia leo ua o mai ai nei aso, ia o loo manuia i tātou umai lo nā lofa ma lo nā anga lelei. Ia whaisi tātou te talo, ia o nā matai leo le tātou mata upu nei tai au. Tai tamā mātou vi ia lo walofa ma lo wanga lelei. Whaafitai e ui ina iai mātou le lockdown ai e le poloka ai ma loka ina ai lo walofa ia i mātou tamā. O lo wha malingi lingi mai pēa lo walofa whaasoa i lea aso ma lea aso. Se ia o mai nei tai au, ia mātou wāla au, whaatasi ia te oe nganga pa ia, tātou ngā lulue whaatasi ma oe, e soa ni mailo umana nganga pa ia, e wha o loa ina i mātou, ma wha upuina le tāpenanga i le nei tai au, a iu foi atu le vi inga ia te oe le atua le tamā, le atua le alo, le atua le nganga pa ia, ona o Yesu. Amene. Ia e lua ni tusi o le a whaonga ina i le nei tai au mo i tātou, o le tusi mua mua, o le tusi evangelia o Ioane, sfurma leono, foi upu sfurma tolu. Ioane sfurma leono, sfurma tolu lona foi upu. O le tusi e lua, o le tusi e ngā luenga, lua ngā luenga, foi upu mua mua i le foi upu e valu. Ia o le a tātou whaitau la, a matamai a Ioane tātou whaitau ngā tusi mua mua.
Ai amaliu mai o ia, o le anganga lea e tupu mai ai le upumoni, e taitai e ia te outou i upumoni uma, a wae le tautalafua ia na o ia, a o mea uma e whaalongo iai o ia, e tautala i lava ma whaailoa mai ia te outou mea e o mai. Ia o le tusi e lua o le tusi e ngā luenga, lua le ngā luenga, foi upu mua, foi upu e valu. O atu foi i le aso Pentekoso, sa iai i lātou umalava i le mea e tasi ma le lotonga tasi. Ona whaafua sei mai lea o le taalili mai le langi, peisea i o le matangi ua angi tele mai, ua tumu umai le fale sa lātou nono foai. Ua iloa foi i lātou o laulau faiva, peisea i o le afi ua vaevaeina. Ua nofo i o lātou lunga ta ito atasi. Ua whaatu tumuina foi i lātou uma i le anganga pa ia. Ua afua ai o na tautala i ngangana ese. Pei o na fo ina mai e le tua o le ngangana i ate i lātou. Sa ano nofo i Jerusalema tangata i utaia e ua mata tau i le tua. Mai no uma lava o le rolangi. Ua langona fo i le neita alili. O na whaapoto mai ai lea o le motu o tangata. Ua whememe ai. Ina ua taitasi ma whaalongo atu i ate i lātou. Ua tautala mai i lana lava ngangana. Ua sengia uma o lātou mauli. Ma lātou wofoai. Ua whetautala tala ai. Whaauta. E leo kalileia ea. I lātou uma o e tautala mai nei. E whaapewhea foi o na tātou taitasi ma whaalongo atu i lana lava ngangana na tupu maia. Ia whaamanuia mai le atua i lo tātou whaitauina o lana fionga pa ia. O le aso le nei Pentekoso sa valo ia mai e le whenga inga tuai. I taimi o tau saminga le nuu o le atua po o Israelu. O loo iai tau saminga i le tusi a Levitiko e luas funma tolu. Ia o loo whaamalaulau mai iai i tu a inga tau saminga ese whaamanatuina e le whanaunga Israelu. O loo iai la ina le tau saminga le taua o le tau saminga o le aso Pentekoso. Po le tau saminga o vaiaso, the Feast of Weeks. Ia po le tau saminga o le sele ina o lua ifua. The harvest of first fruits. O le tau saminga lale na e whai i le 5 aso. Toa lo le 5 aso o na whai lo lea. Lea la ua o mai i le tae au le nei. Dato whaalongolongo i ai le tusi anga luenga. Ua a toa le 5 aso. Fast aso lea na tato whaalongo ai le vai aso lea i a Pastor Sam. To e tu manu malo mai ia Yesu. Whaatasi malona au soo. A o ao lona au soo ma whaatonu lona au soo. Aua ne i tu ua i Jerusalema. Se i maua le mana o na ole e whai fina ngalo le tua. Wa a toa le fast aso o na si itia leo Yesu. A toa loa leo le fast aso si itia Yesu i le langi. Ina ua a toa la le 10 aso talu ona ia Yesu i le langi. Ia ona 5 lo leo aso a wina mai loa le nganga pa ia. Lea lana tatou whaalongo ia i le whaitau ngā tusi, lea na tatou whaitau ina nei. Whamailan whaamatala Luka. A o whaapoto ia le au soo ma tatalo i le awhiawhia o pito lunga. Ia ai whaafua se i loa le taalili tele mai le langi. Waangi mai peise e wha ua whaatumuina ai tonu le whale le whai ai le whono talo. Ona waaia leo se waainga matautia ona o laulau whaiva e peise i o le afi. Ua wha pepe i lunga o tangata ta ito atasi se lau 2 nei. O le mafuanga le nā ina ua au ina mai le nganga pa ia, maua lo le mana, a mataloa o na tautala mai ia se lau 2 nei i ngangana ese. O ngangana ese la le nei, i ese le ngangana ese lea, o le ngangana lea ta no iai Luka, o le ngangana e lama ai tangata. Ese fo i le mea lofo ngangana ese mea lofo a gift of the Holy Spirit le iai le speak in tongue. E ese la me alofa na letala no iai Paulo i le kalesia i konito. Mua konito sfuma lua ma le sfuma farm ta upu. Ese le ngangana ese lea. O ngangana e lama ai tangata. Manatua o lea ua poto mai utaia. O e no nofo i tuli manu uma o le rolangi. E o mai celebrate le feast lea o le Pentekoso i tutonu o Jerusalema. Ia o lea ua whaalongo mai. I le aluatu o le leo lea o le ngangana e lama mai la tau o te. Whamailoa lea o tangata nei, e le o Galileia ea tangata ia.
ia e manatu whaatauwaa, awa a tauloa ia Galileia, ia na o tangata whangongota, tangata whaifaiwai o maina. Ia o lea ua whaalongo atu ia lātou ngangana, ia tala noa mai ai pe telu ma le se lau lua sefulu. O i o tangata lana a oina. Ua se ngia o lātou mauli. Ia o nisi fo i tangata. Ia e le talitonu. E talitonu isi, a le talitonu isi. Whamai isi ua o na nā i le waina. E whapena e ka le sia le tātou sāwalinga o lo whainei. E tutupu loa wā venga o le atua. Ia e mo ini isi, e pula isi. E pōngi sā isi, ia e malama isi. E walu ulu isi, e walu tua isi. E whapena le ata. O le ata le nā lewa ai i le tātou mta upu lea na whaitawina. O le tusi fo i lea ngā luenga, o le tusi o whesuia inga. Lena tala noe fo i Pastor Sam le vai aso lea. The book of Acts is the book of transition, the book of changing. O le tusi e whaatatau i whesuia inga. Na maua mai ai le nganga pa ia whaamamana ina tangata. A mataloa una o e whailinga luenga le atua. I se mana matautia e le i moli mawina mua. E le ngata i lea, o i lea na whanau mai ai le kālesia. Whanau le kālesia i, whaaupopo tangata o le kālesia. O whesuia inga nā lea maua i le tusia ngā luenga. Au mai la se au tū e au iai tātou le nei tai au. O le au tū e whapea. E mana o mia i tātou le mana o le nganga pa ia. E mana o mia e tātou e kālesia le mana o le nganga pa ia. Ai sea, le anga i le whaingofie le tātou sāwalinga. O le sāwalinga le au whaatuatua, e le whaingofie e whaingatā. E tele mai, e tele whita, e tele matangi, e tele whā, e tele whaafita auli. O le mea la lea e mana o mia ai i tātou le mana o le nganga pa ia. O le manatu mua, tātou te mana o mia le mana o le nganga pa ia. Ina ia taita ia i tātou i le upumoni. Tātou te mana o mia le mana o le nganga pa ia, e taita ia i tātou i le upumoni. Na ana maua he pe telu le mana, tūla iloa ma tifenti le upumoni. Tātou whaavai ia pe telu sa whaafiti ia Yesu, ai le imaliu Yesu. Au lea ua maua le mana, ia lea ua amataloa na tūla i tuloa pe telu, whamai pe telu. O vāvenga ia na tau whaalfonga ma iai. E le o se mātou o na nai le waina. E mana tua o le poto mai tangata e whaile fist. O le taimi lai a matai sauninga ia. O sauninga whaamanatunga. O le se fulu i le tai au. A le whamai pe telu. Lea to a ho i le itu aso e tolu. Wha to a tā le iwa i le tai au. E le eila nisi e celebratinga ma o na nai le tai au. Whamai leo pe telu. O le vainga lea na tau mori mawina. O loo tala noa mai ai le perofeta o Yoelu le whianga inga tuai. Whamai pe telu, o loo tala noa mai ia le perofeta le whianga inga tuai o Yoelu. E iai aso e ngatai. O i uina o li lingi fwai lo uanganga i lunga o tangata umalava. O na perofeta mai lea o tou a talii ma o tou a whawhine. E i loa e o tou tau le lea whaalinga e whai miti o tou toi ina. O te lilingi fo foilo o nganga i lunga o na tane, ma o na fine, o na perofeta ne ai lea. O te whaia fo i venga i le langi lunga, ma whai longa i le lalangi. Tātou wa aila i o le vainga lea na tau mori mawina. O le mana ma tautia lea na whaatuwina Yesu mai le tuunga mau. Lea ua fio atu i le langi. Ai awina mai lea nganga pa ia. Lea la ua tupu ai venga ia na tau whaafonga ma ia. Ai se awa matauti ai le alu o Petelu. Ona ua whaatumuina e le mana o le nganga pa ia. O Petelu sa la filafi ma whaafiti a Yesu ai le imaliu. Au leo ua si itia whaafua se i le o langa o Petelu. Si itia lona tūlanga ai se a. Ua maua le pawa, ua maua le malosi, ua maua le mana o le nganga pa ia. Le itioa la awhai mai Yesu no nofo pea i Yerusalema. Se awina mai le mana i ate o tou. Ona tō wō lea i le ngata i Yerusalema, o Iutaia, o Samaria, ia mātunu uma le larolangi po o tuli uma o le larolangi. Ia matautia tele le mana o le atua, e mana o mia i tātou le mana lea. O le isi i vaenga e ka le sia e mana o mia ai le taita ina i tātou le mana lea. Ona e tele perofeta pelo le tau fituli solo le awala. E tele ia talitonunga se ia e felanu lanua i mai lungo street. Tu i atu lo ufale, tu i mai lo ufale. Ua tumu ai le street. Fa mai leo Yesu i lana launga i le mata upu e fitu o mātaio.
Umana la unga Yesu, won loa malana au whaalongolongo. Foi upa suma le fitu al mātai o fitu wha mai Yesu. Ia o tau wha ai tete i perofeta pelo e o mai. E ofu mai, ofu wha ma moe. A o tonu o le luko whi ai. Wa aila ia ile mata utia o. Mea ia o mai matangata ia perofeta pelo ia. Ia le leila u wha ai unga e ka lesia. Leanga e o mai wha asuka lau wha alongo. Ia e li liwa tuai le mea lai whai. A o tua ifo. Ia na o le nutili ia o loa nganga mata lepe loa nganga au auna i le atua. Ia e mataala. Ia taitaina oe le mana o le nganga pa ia i le upumoni. Ia e i loa le upumoni. Le fo e tala noa ai Ioane le mua le Ioane mata upu e whafo i upu mua ma le lua. Fa mai Ioane le au soe au tau te whaalongo i a nganga uma. A ia o tausu e sue i a nganga uma pe mai le atua. O a nganga uma e tau tino na afio mai Yesu le tino ma mumori mai le whaoratanga. O le nganga le nā tau te tali tonu iai. A o a nganga uma e tau tino e le imaliu mai Yesu le tino. Ia o mea lana e tau antikeriso ma perofeta pelo. E ka le sia, ia e matala. Matala. O le mea le mana o mia i tātou le mana. E taitaina ai i tātou le upumoni. A wā a taitaina oe i le upumoni. Ia e atu le tātou ka le sia. Ia o e toe sau. Ai a whai e te le o malama lama i le upumoni. Ia e whaasuka o e perofeta pelo ma tali tonunga se. Ia ma e luatu o ia, ma e luatu o ia o tātou le toe wheiloa. Ka le sia, mana o mia le mana, e taita ia i tātou i le upumoni. O le manatu e lua, tātou te mana o mia le mana, e tala noa mai ai nganga pa ia i tātou. Tātou te mana o mia le mana ina ia tātou langona le tala noa mai o nganga pa ia i tātou. Na ona maua lava i le mana o le, se lau lua sefulu nei ua whaatumuina i le mana. A mataloa na tatala la lātou whaalongo. Ua whaalongo longo ua malama lama i le whetalai mai le nganga pa ia. Fa mai le nganga pa ia i a Filipo tuu Yerusalema. Ai alu i o i Samaria. Ua amata ona tala le mu atu le ekalesia i fafa. Wa ai le amatanga o le ekalesia i tonu o Yerusalema. Ta siale la unga pe telu. Tolu afe tangata na liliu i le ekalesia. Ai fa mai ua whaatupuina le whainu mela le ekalesia i lea aso ma le aso. Lea la ua uma i a Yerusalema. Au lea ua whetalai mai lea nganga i a Filipo. E alu Yerusalema. Ua amata ona tala atu le ekalesia i tua atu o Yerusalema. Alu lo leo Filipo. Mai lu atu Filipo. Fai le revival. Fai le whaola o laina i tonu o Samaria. Tele tangata na liliu mai i le atua. Papatiso le vai. Tele whaelonga na whai e Filipo. Tutuli i whafo nganga leanga sa uru tino ina tangata. Wha malolo mai, so se tu a inga mai. Ai se awa tutupu ai wawenga. O le whaalongo longo a Filipo i le musunga le nganga pa ia. E tala noa mai i le mea te tau na whai. Wa ailan ma tautia. Na aluatu a Filipo tutupu wawenga. E ka le sia e whapena i tātou. A tātou whaalongo longo i le nganga pa ia o le atua. Ia e tutupu wawenga i le tātou sāvalinga. E le ingata ina. Ai na toe whaari fo i le angelu. Whamai nganga pa ia. Filipo o le angelu na e sente inga o e whamai. Alu i o i le toafa. E whaafeiro ai ia le eunuka na e sau whamai e sau mai Aitiope. E sau e tāpuai i Yerusalema. Ai mana o mia seisi e whaamalama ina le tala le lei le eunuka le nei. Watu la ia Filipo o lai whai taua le eunuka le tusi maasani. I saia e limas funma le tolu whai upo e fitu ma le valu. Whamai le tala lai whai taua le eunuka. E ofo le eunuka. Whamai o le tangata le taitaina e pei o maa moe a fasia. Ua taitaina e pei o tamai maa moe i luma o e sele fulufulu. A e le aise tangi e le aise leo. O aso e wha malu ina ai. Ma aso e ua wha angata ina ai le wha amasinonga. Whamai leo le tala a Filipo. I le eunuka. O e malama lama i le nafai tau. Whamai le tala le eunuka. Ia malama lama le sesi o wha malama lama mai ia tea. Ia tatala loa ma le avanoa o le upo le atua. Wha amatala loa ia i Filipo le uinga o le whaitau lea o loo wha atatau ia Yesu. Le uinga o le whaitau lea o le tamai maa moe na taita ia a fasia o Yesu le na. Lea na fasi o tia ua toe tu manu malo mai. Lea ua matou mau ai le mana o le mana fo ile na e te malolo ai. Ta lia loa le eunuka le upu. Papatisoina i le vai.
Ia alu fo'i leo na ia ai tiope, vai le mana ia. Ua tatala atu fo'i ai tiope le fina ngalo le tua. E le ngata i tonu o Samaria. Ia o lea ua alu ia le unuka e avatu le tala le lei. Ia matala tala atu ai le suafo Yesu matupu tupu ai le ekalesia. O nisi la taimi tatou ekalesia. Ma le au whaalongolongo. E ala ona le tutupu ni vavenga i lo tatou soifua ma le tatou olanga. Ona tatou te leo malama lama i le feta lai mai a nganga pa ia i tatou. E le ifai mai a nganga pa ia tatou te o, au tatou o. Tatou va ai, e le ifai mai a nganga pa ia e o tatou e fai le mea lea, ia au o tatou fai. Tatou va ai o i le whanau o seva, i o i le tamalo i uteia na o seva malana whanau fa mai e fai a latou whaatau la itu i te tonu o Efeso. E luatu la Paulo e vatu le tala le lei, o ta lai le fina ngalo Yesu, ma wha amalo lo le te leo mai. E tilo mai la le awali ia. So le, e mata utia whai ngā Paulo, ai sea, o le mana, o le nganga pa ia. O lo leo le awali ia wha tai. E iei la le tangata le nāna ulu tino ina e te moni. O atu roa le awali ia, wha e iei o latou lima whai mai le suafa o Yesu, le o tala ina e Paulo. Ia e whai atu e le saufafo le nganga leanga. Fa mai tangata le ulu tino ina e le nganga leanga. O te iloa Yesu, o te iloa Paulo, ai o te le iloa o tau. Ia o le ala mea na tupu. Ia fa mai ua whaaangi e le nganga leanga, ia le awali ia. Ia fa mai ua tau whetuli te le noa. Ia se eva aila e ka le sia i le leanga o le mea e maua le tangata. E oso e whai le mea ai le i wheta lai mai ai le nganga pa ia. E le i tala noa mai ai le nganga pa ia. O sina lui mo i tātou ka le sia ma le au whaalongolongo. E le mawhai o na tala noa mai a nganga pa ia. I se mea e whaaluma i nai oe. E le mawhai o na tala noa mai a nganga pa ia. I se mea e whaama i nai i tātou. Na o mea le lei ma mea mātango fie. E wheta lai mai ai ma musu mai ai a nganga pa ia i ate i tātou. I le mea e te tau o na tātou whaia. A musu mai loa nganga pa ia e te alu e whai se mea le lei. Ia tūla i loa ma whai le mea le lei mo lo a inga. Le ngata i lo a inga. Tu tono le kalesia. Ia mawhafo atu o le lio o le tātou e kalesia. Mana tua o le tātou whiau e kalesia. E le ngata i tu tono o le tātou e kalesia. Ai whaasalafa atu le fina ngalo le tua. I whafo atu o tātou. I tangata e le Italia le whaolatanga. O le manatu lona tolu. Tātou te mana o mia le mana o le nganga pa ia. Ina ia whaailoa ma ia i tātou mea o le ao mai. Tātou te mana o mia le mana o le nganga pa ia. E whaailoa ma ia i tātou mea o le ao mai. O uma o na poto le e kalesia i tonu Yerusalema ma tala noa o na mai lea o le isi unga alii vai mai pe telu ma le au apostolo o le ama o e whaataura ma whanua. Ia ai au mai tupe e atia e ai le kalesia ma fisosoani i te tonu o le kalesia. O na ua puapua ngā tia le kalesia. Ia o na oro leo le unga alii whaatau le la whanua, tau lia whanua, o mai loa tuu lesi vae ngā tupe, ai o mai malesi vaenga. I loa le lei ai pe telu. Whamai pe telu, Anania, ai se a ua whaatumu ai i le nganga pa ia lo loto, e te pepelo ai i le nganga pa ia. Ai se a ua whaatumu ai sa tani lo loto e te pepelo ai i le nganga pa ia. Whawhiana i loa e pe telu, ua pepelo ia Anania. Whetalai mai i le nganga, e wha i loa mea uma i le nganga. Ia nda ona whaalongo mai au le toia ina pa u ila loti, ia o mai tama ave tanu, fo i mai tau le lea na o e tanu to ina e sau fo i lo matua sa whaira. Fa mai pe telu sa whaira, o le tau a toa e le nei o le whanua. Fa mai si lo matua i oe, lau sunga le apostolo ma le pa ia o le kalesia. Ia o le taulanga le na nei a inga vai i le tatou e kalesia. Fa mai pe telu, ai se a ua whaatumu ina ai e le atua, e sa tandi o lua loto e te lua pepelo ai le nganga pa ia. Te lua pepelo ai i le atua. Ia o tama nana tutu mai, whaato a umana tanu loutu o lua, o tama fo ina e tanua oe. Ia, waaila i ele mata utia o le mana o le nganga pa ia. E whaailoa mai ia i tātou, mea o le ao o mai, mea i le tutupu. E le ita ua e se isi ia petelu, ai aise a, o le mata utia o le nganga pa ia, lea ua maua ai petelu le mana, ua sen singa e petelu mea tutupu. E whaapena i tātou e kalesia.
tātou te whaalongoina le nganga pa ia, au nisi o taimi, tātou te le malama ai lona anga i mai. Pei fo ila o le nei lockdown o lo iei tātou le wha ioti lea o tātou iai. E moni wha ato a oso mai, a ua lewa o na tātou malama ai, wha malama mai e nganga pa ia, na wha awhewhea o na wha malama mai. A le tu tonu o le tusi pa ia nganga pa ia. Ua lewa o na tima i mai ma wha atonu mai ma awa o mai tātou. E iei taimi e o mai ai yonge, e o mai ai a wha, o mai ai tsunami, o mai ai lolonga, o mai ai wha amai, o mai ai i atu nuu e tau le isi, atu nuu ma le isi malo, e su le pule. Wa aila i ai mea ia, na wha awhewhea o na tātou iloa. A lea ua lewa o na wonu mai i tātou e nganga pa ia. E whai tau le tusi, whai tau le tusi, whai tau le tusi. O na tātou malama ia i mea ia o tutupu mai nei le lalolangi. O le tāua la o le tusi, whai tau o le tātou toa anga i whai tau le tusi. E wha manatu mai ma wha atupu ina ai lo tātou wola wha leanganga. Whai mai le tā la Paulo lona tali i wha leanganga o Timoteo. Timoteo e lua mta upu e tolu, mai Paulo Timoteo, ia e manatua le tusi na o au inai oe au e la ititi. Tō anga e whai tau, wha atupu ai lo wha atuatua. O na o mai loa le, whai upu e sfulma leono, wha mai Paulo, o le tusi pa ia umalava e mai le anganga o le atua ia, e au ngā e awa o ai, e awa i ai, e wha atonu ai, wha apoto ai oe le ami o tonu. Wa aila e le mana i o mea i e whai mai i Paulo, e le ngata i nā o a o ai, wha atonu, wha apoto. Ai o le wha alawe lawe o tātou i nisi o taimi, tātou te le manao i le tolu mua lea, tātou te le manao i le a o ai, wha atonu, ai tātou te manao i a maua le poto. O le awha awhewhea la o na maua le poto e ka le sia, pe a le talia ina i tātou le awa o mai le upu. A awa o atu le upu, tātou talia wha atasi le upu. A wha atonu mai le upu, tātou talia le wha atonu mai le upu. A o ai mai le upu, tātou talia. Leanga o le a o inga e ti ngā e sasa. A e whai mai ia le tusi pa ia. E sasa ina e le atua, atali i uma e alofa i ai. E ala o na o ai mai le upu ia i tātou. O na o le alofa ia i tātou. Ia whaapoto i tātou i le ami o tonu. O na tātou malama lea i le fina ngalo o le atua. Maua lai i tātou mea nā. Ia o na tāpena i nai lea i tātou i ngā luenga le lei umalava. Ngā luenga le lei umalava. I le eise ngā luenga i le lei e umai e ngā pa ia. Na o ngā luenga le lei. O a ngā luenga le lei. Ia e sa wali atu o le lea mai le la pisi a lo next door i luma lo fale ia. Tango e piki ai ave lau la pisi ai awal koe ko ngia next door. Mena e tau o ngā luenga le lei. Ia po na e fo i tau mai ia la au le. La au next door e lau pā a e watu. To e tau ai ia. Ia awal tau ai ai. Piki i lunga ai ave lau la pisi. Le ilo po lau ngā luenga le lei le nai fai. E muli mai ai ta ngata i ai Yesu. E mana au mia i tātou le mana o le nganga pa ia. E whaai loa mai mea o le au mai. E isi aso sa nofo ele i whaia le lockdown ka le sia. Ia e tu i atu ia na ilo o mātua na e to olua. O atu e tala i atu Yesu. Ia ona o whai atu lea ia ilo o mātua po o ai Yesu ia o mai e tala i efa mai. E o mai e mai le whaalatanga i tangata mātutua. Leanga i te uwhioti le Italia le whaalatanga. Ia no whai atu lea. A whaafea la isi tangata. Ia ona o tala noa role ia i winga i le atua ma Yesu ma le nganga pa ia. Ia ai le tali tonu la le vaenga lea ia Yesu. Whamai ia e tu sape ese tātou tali tonunga. Ia tātou o le whanau o le atua. Ia o whai atu lore e le ai. E le o lua la se whanau o le atua le angai ese le lua tali tonunga. Le mea le nai tāua ai e ka le sia. Le taita ina o i tātou i le mana o le nganga pa ia. Tātou whaalongo i le nganga pa ia. Whaailoa mai i le nganga pa ia. Mea uma ia te i tātou. A tā pena lau wholaunga ma le tātou sāwalinga. Ma tautia i o le mana lea na tupu i le aso lea. O le whiangai ngatuai. Na awhio mai le nganga pa ia i tangata. To eru ese nganga pa ia. A whio mai nganga pa ia i a kitiona. To eru ese. Sau nganga pa ia i a Samasoni. To eru ese nganga pa ia o lava i a Saulo. Sau nganga pa ia. Aru ese nganga pa ia a e usufia ia Saulo e nganga leanga. Ai o nganga pa ia lewa ia te i tātou.
o lea wa ia te i tātou, e le toe aru ese, e tū mau. Fa mai e sui lona au soo, o te awina mai le tasi fisosoani, o le anganga lea e tupu ai le upumoni. E le i loa e le lalolangi, le anga e le mawhai o na vaia o ia. A o tou, tou te i loa, a wā o le anganga lea e tū mau tu tonu ia te o tou. E o le wha avavau, wa aila e ei ka le sia. O le mana lea na whai aiva avenga ia, o le mana fo le nā tātou te whai aiva avenga, i lo tātou teimi. A e ala ona le tutupu va avenga ia i tātou. Leanga e le o si tia inga le levo o le tātou sa i linga wha le anganga. O le tusi le nei o ngā luenga, o le tusi o fesuia inga, o le tusi o le sui mai i le isi wha mamananga, i le isi mana, i le isi mamalu, i le isi mamalu. Ua te taula o na si lo tātou wola au auna i le atua. Ia malama lama i tātou i mea o le supernatula. Le tau mawhai e su e whailoa mai ia i tātou. O mea la na a o i tātou le level na e whaingo fie o na whaia mea uma i le o langa le nei tātou te iai. Tātou te le mawhaia se mea ka le sia, e le mawhai e lo malosi, e le mawhai e lo malosi, e le mawhai e se tais, e se tasi o na whai, ai mawhai mea uma pa ia i tātou. Ia tātou e ka le sia i le nei tai ao, ma le mamalu fo'i o le tātou au whaanolongo. Ia whaamalama lama tili e le tua i a te oe, le winga o lona finangalo. Na ona o toe whautua atu, ma toe whaupopo atu. A whai te li talia Yesu, e vea maali ma whaola i lo o langa. Talia ne Yesu, lo loto. Leanga e tā pena ina aile tātou sāwalinga i le manuia e whaavavau. A tātou le ui a Yesu, le li o le ola, le ala, upumoni ma le ola. E le maua i tātou le whaamanuianga lea ua uma o na fola mai ia i tātou. Ia whaamanuia lea tua ia te oel nei tai ao, ona o Yesu. Ia whaafitailo mātou tamā, mātou vi ia oe, whaafitaia nganga pa ia i lo fisoa soani mai i le mātou mata upu le nei tai ao. Ia whaatupu ina pēa lo mātou oli, ma lo mātou whaatuatua, e whao ngā ina lo mana nganga pa ia ua uma o na au mai ia i mātou. E wha amalo si ai la mātou tau whetūlinga, ma la mātou sāwalinga o loo whaia i le lalolangi nei. Wha manuia lau e ka le sia, wha manuia fo'i e o wha fonga mai ta mai nei tai au. Ia fo'i atu le vi inga ia te oe o na o Yesu. Amene. Ia e toe ki mai ia lau la au pe toe asiasi mai fo'i nei upe ngā whailangi a te whailangi le vai aso fou. E le taimi lava nei e tasi, toe mau e fo'i se avanoa, tātou te toe feilo i ai i lunga o ala leo le itu la esfurma tasi, ia whamanuia le atua i a te oe, ka le sia, ia i ai le file mua le atua i a te oe, whamanuia ia awhai fo'i o e mai mua mai o e fia, fo ai fo'i le ministry a le nei, ngā luenga po le nei e ka le sia. Ia o loo i ai le numera o loo i lalo ifo le tātou screen, ia pe a e fina ngalo ia i ua musuina o e nganga pa ia. Lea na tala noa i tātou i le nganga pa ia. Na te musu mai a mele le i whai i tātou. Ia a whai ua musu atu a nganga pa ia i lo nganga. E whai sau whawa i mole nei ministry, you are welcome to do it. It's wafo Yesu. Amen.